Više od trećine svih smrti uzrokovanih karcinomom u Bosni i Hercegovini posljedice su bolesti pluća, posebno kod muškaraca 35%. Najteži oblik bolesti pluća je karcinom, koji se pojavljuje u sve većem broju, a i dobna granica oboljelih je spuštena. Većina slučajeva dijagnosticira se u uznapredovalom stadiju. Nažalost, karcinom pluća po broju i po učestalosti kod muške populacije na prvom mjestu, a kod žena na drugom ili trećem mjestu, ali bilo kako bilo čini 50% ukupne onkologije. Znači, sve ostale lokacije su gotovo 50%, mislim na druge lokacije primarne. Nažalost, kod tumora pluća najčešće ga otkrijemo u uznapredovaloj fazi bolesti, takozvanom trećem ili četvrtom stadijumu, jer pluća nemaju živčane završetke. Bolesnik se javlja doktoru ili kad iskašlje krv ili kad ga počne nešto boliti. Dok god ima onako kašljuckanje, stezanje, većina ne pridodaje pažnju tome. A to su tegobe koje su najčešće razvijaju godinu i dvije prije nego što se bolest manifestuje u punom obliku. Uporan kašalj koji traje nekada 15-20 dana ili 2-3 mjeseca pa pacijent ne javi, koji gotovo ni na što ne prolazi, nekad praćen sa iskašljavanjem krvi, gubitak tjelesne težine, gubitak apetita, bolovi koji se počinju javljati, to su zapravo simptomi karcinoma. Ja kad sam bio student, tad je karcinom pluća bio rezervisan za stariju populaciju. Nažalost, mi u praksi imamo i ljude po 20 godina starosti koji imaju karcinome pluća. Danas je ta dobna granica između 55. i 65. godine života, znači deceniju je spustila se. Vjerovatno sem pušenja, virusne infekcije, stres, aerozagađenje ili kombinacija svega toga. Ja lično mislim da je kombinacija najgora po pacijenta i da to izaziva u principu takve promjene koje se manifestuju na plućima. Jel znate koji su simptomi zbog kojih biste eventualno se trebali javiti doktoru? Pa to je otežano disanje, kašljanje, ja mislim i kad bi se krv pojavila i to bi trebalo. Upravo trošite lijekove, iskašljavanje, čajeve, sve moguće, međutim, onda ne zna čovjek da li je to iz glave, da li iz pluća, sve je to kompletno. Ohrabrujuća je činjenica da se na bolesti pluća uglavnom može utjecati i preventivno djelovati. Mi smo 1996. imali u Bosni i Hercegovini 2800 oboljelih tuberkuloza. Sad smo smanjili ispod 1000, što znači da imamo manje tuberkuloze nego karcinoma pluća u Bosni i Hercegovini. Negdje procjene su, mada se decidno ne vode registri za cijelu Bosnu i Hercegovinu kao što se vode za tuberkulozu, procjene su da imamo oko 1500 do 1700 možda oboljelih. Na prvom mjestu svi oni koji puše duže od 15 do 20 godina morali bi biti svjesni da udišu, tu ne mislim samo na cigarete, tu mislim na pušače lula, pušače nargila i tako dalje. Oni bi morali biti svjesni činjenice da oni se bave nečim što se zove šteta za organizam. To su različite supstance iz naše okoline, bilo u duhanskom dimu, bilo u aerozagađenju, neki ionizirajuće zračenje. Mi koji narušavamo zdravlje iz nekih drugih razloga, ili stresnim poslom, ili konzumiranjem prekomjerne hrane, duvana, alkohola ili svega ono čim se suočavamo, moramo biti svjesni da smo u mogućnosti da češće obolimo od onih koji trče, koji imaju umjerenu tjelesnu težinu, ne puše, ne piju. Možda ste mjestili pušač? Bacio sam, batalio sam. Ja pušim, ne bojim se. Ja često kažem i pacijentima i kažem u ovome, vidite što vam je zakon. Zakon nas obavezuje da naše auto odvezemo na tehnički pregled svake godine i njega odvezemo, ali mi, ne daj Bože, valja izvaditi krv i otići na pregled kod doktora. Možete vi donijeti kakve hoćete zakone, ali ukoliko se građani ne pridržavaju ili oni koji žele da se pridržavaju ne utiču na one koji se ne pridržavaju, onda stvari krenu određenim tokom koji, pored, da kažem, donesenih zakona propada.
Mi moramo promijeniti svoj stav. Ako neko ima plućno oboljenje, ne treba da se stidi i kaže ja imam hroničnu opstruktivnu plućnu bolest, čovječe prestani, pušti kraj mene, provjetri mi ovu prostoriju, ja želim zdrav život. Dijagnostika bolesti pluća neujednačena je. Neke zdravstvene institucije u Bosni i Hercegovini prate napredne trendove, a neke ne. U pogledu terapije, liste dostupnih lijekova za karcinom pluća daleko su od svjetskih, pa i regionalnih trendova. Recimo za dojku, mamografija je screening. Za pluća, slikanje pluća nije screening, niti možete baš sva pluća uslikati. Kada su u pitanju plućne bolesti, po pitanju dijagnostike zaista nema nikakve potrebe da se izlazi vani. Sve novim generacijama radioloških tehnika, posebno CT-a, grudnih organa, otkriva se sve veći broj karcinoma, tako da se i one lezije koje nisu mogle otkriti, minijaturne lezije koje su recimo 1-2 cm, koje su možda iza srčane sjene, koje se slabo vide ovdje, na CT-u se i one od nekoliko milimetara otkrivaju. Kada je u pitanju rak pluća, tu ne pratimo terapiju u cijelosti, jer postoje nove, inovativne takozvane terapije. Onda tu mislim na imunoterapije koje ste čuli, koje uveliko dolaze na široka vrata, ali to su jako skupe terapije i, nažalost, ukoliko pojedinac ima novca, to se svodi na to, a takozvana federalna lista lijekova u tom smislu još uvijek nije prepoznala niti jedan od tih preparata. Nove terapijske opcije, uključujući biološku ili ciljanu terapiju i imunoterapiju, koje su sve više dostupne globalno i predstavljaju standard u liječenju karcinoma pluća, pomažu u poboljšanju ishoda u preživljavanju pacijenata. Imunoterapija podstiče imunni sistem organizma na borbu protiv karcinoma, obnavlja, stimuliše ili pojačava prirodnu antitumorsku funkciju imunološkog sistema. Nažalost, pacijenti u Bosni i Hercegovini još uvijek nemaju pristup standardnoj terapiji za liječenje karcinoma pluća, čak i u odnosu na zemlje regije. Naši pacijenti su u većem broju osuđeni da primaju klasičnu kemoterapiju nego pacijenti u razvijenim zemljama svijeta. Osim karcinoma pluća i hronična opstruktivna bolest pluća, često je oboljenje i treba ga na vrijeme prepoznati i spriječiti dalje teške posljedice. Najzastupljenija bolest kod nas je hronična opstruktivna bolest pluća, kao direktna posljedica štetnosti duhana. Na drugom mjestu je karcinom pluća, pa onda dolaze neke druge, da kažem, bolesti. Manifestuje se simptomima gušenja, stezanja, kašlja i iskašljavanja. Ona zahvata i sve druge organe, tako da bolesnici sa hroničnom opstruktivnom plućnom bolešću imaju češće kardiovaskularne incidente, imaju češće dijabetes, imaju više izraženu osteoporozu, gubitak tjelesne mase. Kašalj je obično u 75% slučajeva svih bolesti na plućima prvi simptom i najčešći simptom. Već kada se javi otežano disanje, to je ozbiljnija stvar. Kada se javi iskašljavanje krvi i puno ozbiljnija stvar, a da ne kažem neko zviždanje koje se čuje, da prede iz grudnog koša i tako dalje. Ono što je vrlo važno reći, mnogi bolesnici i nemaju dijagnostikovanu hroničnu opstruktivnu plućnu bolest, jer mi zdravstveni profesionalci, a i pacijenti, na tu bolest možda ne obraćamo dovoljno pažnje zato što ona ima spor i progresivan tok koji traje godinama pa i decenijama. Mnogi od bolesnika, pa i mi sami, se srodimo sa nekim tegobama, pa mislimo da dugotrajan kašalj i iskašljavanje i nije neki znak bolesti, a u stvari jeste. Bolesti pluća predstavljaju značajan javno-zdravstveni problem zbog porasta broja oboljelih. No i pored ove činjenice, u Bosni i Hercegovini ne postoje udruženja pacijenata oboljelih od bolesti pluća koji bi se borili za svoja prava na dostupnost modernih tretmana. Obično u svijetu je zadatak takvih udruženja građana da podržavaju i prvenstveno ukazuju na problematiku i podržavaju napore legalnih institucija da promoviraju preventivne akcije i preventivne ishode u tom smislu.
Činjenice su da je karcinom pluća vodeći uzročnik smrtnosti svih karcinoma u svijetu. To je najčešći oblik karcinoma kod muškaraca i treći po redu po učestalosti kod žena. U Bosni i Hercegovini svake godine oboli preko 1500 osoba od karcinoma pluća.